Reference song tini ni update rong nai nei government job private job rong ni te contractual basis rok khaijang nai omo hai rong ni update rok jeng tini ni update o nai nei nirok bidino paithak jor nai ledi te nirok reference song jema sang share khaledi omo hai ke support hoitong kan bukhara busrang nirok omo hai ke support hoitong ledi nirok ni hamjang omo hai ke rok hoitong ledi engke reference song ani bukhara busrang nirok no daily update hoitong ani bagai o channel ni bising te government job te private job rok nugui manai written exam government job rok apply sekango khaijak rok ngui tongoi written exam ni bagai notification maya hangke o notification ni bising tei daily update video ni bising tei ni rok nugui manai hani bagai jephro no naigani try khailedi padi amongke sing tapu nai nelegranai video chengi nelaisinai Central Institute of Petrochemical ni bukak tike notification sopai mane or jaga ko Tripura government ni bai chalok Tripura sarkar bai je ST rok or jaga ko rang khoksaphano nangya khene nirok course khlai manai je bekar rok ngui khlai tongnai rok ke o course ni bagai khlai manai 3 mas ni bagai boni tabung naji course ni bumangkha machine operator plastic processing om haironi khlai manai 3 mas ne te class 12 pass ngui tongke nirok omono khlai manai je amoni last date dungkha 1 tarik January 2025 ni bisingo apply ma khainai offline thangai bo jaga ko thangi ma khainai hingi naji or jaga details ke rojak tongo nirok bu nagi nai manai borjong nogoro thangai nirok omono apply ma khainai te contact hagi bu naidi te noni joto document rok bu tlangai ma thangnai Aadhaar card te income certificate STPRTC joto je document tongmani rokbo telangi ma thangnai apro submit ma khlainai photo 5 ta copy nangnai aike ma khlainai inke brono contact haigani bagai mobile number o krangdi 7085099633 o contact bu khlagi manai haike te kaisa number 8751987367 o contact khlagi nai manai omono course no khlaigani bagai bosor wngkha 18 bosor ni siming 35 bosor wngui tongnai rok omono course khlaigi manai te next nalinai recruitment notice ONGC Tripura Power Company Ltd ni bukhak tike notification o jaga go post ni bumang bo jaga go ngnai hinke Palatana power plant ngnai Tripura one location boni post ni bumangkha lead account and digestion koroksak mahai vacancy tongnai je interest tongnai rok wngkha nirok 10 dini bisingo apply ma khainai te details ke sigani bagai website o visit khaigi nai manai www.utpcindia.in o website o hagai job description rok te boni procedure rok joto details rok nagi manai 10 dini bisingo nirok omono apply ma khainai jen advertise nongkhor tini advertise nongkhor 10 dini pore poni last date tongnai engke parite next nalinai job vacancy private job ni bagai je Agartala area ko samungnai tugui tongnai roni bagai notification amoke looking for sales person for cement distributor leading with Dalmia Cement Agartala company ni bumangkha Dalmia Cement boni jaga thai Agartala cement rok cement phalmani jaga rok ngnai mobile number krangdi je khaigan interest tongnai ro 8730050765 o contact laidi niro joto details ke siwani bagai ke te next nalinai job vacancy Agartala office এর জন্য জিএসটি এবং টেলি কাজ জানা লোক চাই বায়োডাটা সেন খাইগি মানাই ব্রনি ইমেল আইডি গো Agartala office ono GST te টেলি ni samang je সাইমনি তংনাই রক বায়োডাটা ni rok সেন খাইগি মানাই ব্রনি ইমেল আইডি গো te WhatsApp number rok bo contact lagi nai manai contact number tongmani go ব্রনি ইমেল আইডি গো ni rok pathogani wngkha agartalahr@gmail.com ni rok pathogui manai ni rok ni biodata te mobile number o krangui manai 6009761024 o contact lagi te kaisa number wngkha 897431
3821 contact khailaidi te next nalinai recruitment notice ni te waisa je Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jon Arogya Yojana hi sofaimani o jaga walk-in interview thangai rogoi manai post ni bumung wngkha medical management khoroksa tongnai vacancy quality assurance manager khoroksa vacancy claim processing doctor amongka contractual basis ke najangnai walk-in interview thangai rogoi manai period wngkha 11 month ni bagai tei omono extend bo khlaijaknai nirokni performance ni bisingtwi je interest tongnai rok walk-in interview rogoi manai nirokni je original document tei self attested document copies rok tlangai rogoi manai 7 January 2025 ni bisingo office thangai maronai office jaga thaingkha state health agency Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jon Arogya Yojana near Royal Guest House Colonel Chomni Agartala o jaga go thangai maronai Ayushman Bharat ni kaisa Royal Guest House Colonel Chomni Agartala go thangai nirok register khagai maronai 11 ta ni siming ekta jora close ongnai start khlaijangmani hingke 11 ta ni siming start ongnai te ekta jora hingke close ongnai amno registration khaigani bagai te nirok visit khaigi naimanai website o abpmjay.tripura.gov.in website o nirok visit khaigi qualification te experience work experience om harok joto te salary rok busung manai harok joto details ke nagai nirok o website o nagi manai ani bagai website o visit khaigi naidi hingke tini na update asung ningsinai nirok om haike na channel by krungai tonglai din rok daily no haike nugui tongani bagai te jephro saimani tongnai mo haike na nirona ang je mansak jai dogoi ni tongo mo haike friends on support khaigi tonglai di te Kwtal khongke subscribe khaidi te nironi friends on je mansak share khailai di jotonw hambai।